Crkva je puštena. Mija Mamma Mia na čelu, Braveheart odmah tu, ali s polja trpe napad. Dakle, i dalje Mija Mamma Mia na čelu trke. Mija Mamma Mia vodi, Taur na drugoj poziciji, potom Medea na trećem mestu. Mija Mamma Mia pa Taur. Taur napada, Mija Mamma Mia drži čelo trke, Medea na trećoj poziciji. Dakle, Taur je napao Miju Mamma Miju i da li on prelazi u vodstvo. Taur na čelu trke, Mija Mamma Mia na drugoj poziciji, 1350 metara drugog distanca. Očekujemo još puno od Denver Hilla, od Torine Sur. Medea prelazi na drugo mesto, Taur je na čelu trke. Da vidimo šta će biti sa Harijem, sa Denver Hill, sa Torinom Sur. Taur, hoće li on imati snage da izdrži tempo koji je nametnuo prestižući Miju Mamma Miju. 8 galopera na 1350 metara u Lispilju trci prvog trkačkog dana za nagradni fond od 100.000 dinara, 300 metara do cilja, to je onih 300 metara koji redovno odlučuju pobednika i hoće li biti uzbudljivo kao i malo čas i da li ćemo možda tek u završnim metrima vidjeti kako to izgleda i ko izlazi, dakle sučinci izlaze na čelo trke ovako kako smo i očekivali. Sučinci izlaze na čelo trke i Denver Hill, pa potom Mija Mamma Mia, pa Lampier di Serbio, pa Torina Sur i